Irathi ithano cia thukuru wa muthingi wa Yere itire ciakwa weru thutha wa guthukio ni ruhuho runene mweri wa 10 mwaka muthiru. Undu uyu tumite arutwo amwe mathomagire rungu rwa miti na aria angi magithomera miako-ini ya ihinda. Wakati ule ambao shule ilifungwa, kuna upepo mkali ulikuja in November. Ulikuwa unavuma kwa kasi na ukakuja ukabomoa 5 classes kutoka klasi 4 mpaka klasi 8. Mwalimu munene wa cukuru ucio ni oigite igeria riake ria kuhoya uteithio kuma gwi thirikari ya county, ministry ya githomo oro hamwe na kigina gia kuheana uteithio kia bunge ya kwao niringite ihiga. Lakini Ministry of Education wamesema reinstall the solar system, lakini kulingana vile classes zimeharibiwa, isipokuwa sasa kwanza tujengewe. Kwa hivyo wale watoto ambao wangekuwa class 1 sioni kama watafaidika immediately kama wengine in the country, kwa sababu tayari hakuna funds ya kujenga class. Aciari riu ni marenda thirikari iteithiririe waki wa irathi icio niguo kuhotithia arutwo a cukuru ucio guthoma na njira iria yagireire. Sasa kama anakaa mpaka namna hii, anaangalia ng'ombe, anaangalia watu wanapita, hata hakuna msomo atachika mzuri sababu anasoma nje. Tunaomba serikali sana asaidie. Ruhuho ruu rwathukangirie mitambo ya kuhuthira thitima cia riũa iria ciekiritwo kugerera mutaratara wa thirikari wegemaine na githomo kia digital. Battery hamwe na laboratory ni ciathukangirio hindi ya giko kiu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Maina wa Macharia.